ti may ka-7 kakabsat, the seventh prayer for our church. May kapito, nga kararag para ti church tayo. Okay? Number 7 is prayers for our home. Kadagiti naglabas na adal tayo, prayers for holiness, prayers for harmony, prayers for the husbandmen in the last time, and many things more. Tonight, prayers for our home. Masapol nga ikararag tayo, dagiti pampamilya tayo. Just like the government or just like the community, our church is comprised basically of families. Biblically, the composition iti New Testament Baptist local church kakabsat ket baptized members. And as members, ti pakaidayawan ti Apo, pagyamanan tayo ti Apo, ket most nga members kadagiti churches tayo by families. By families. Mabalin nga da kayo ti member iti church nga dakay lang, nakasama ti parents mo, wano mo kasama dagiti anak mo, wano dagiti kakabsat mo. But if we look at our churches, uray di talawag, kita nyo kat by families dagiti members tayo. Right? Ket kasta ka deti lawag ket ni nakadukay nga pamilya tan, madaydayaw ti Apo. Ket naka may meta buybuyaan iti panagdaydayaw yu di Apo nga pamilya. Kastamot dito'y bakar na kakabsat. Umabot tayo nga ta, dito iti mga 40, 50 We have around 40 or 50 families, nasursurok pa siguro. Kakabsat, tingaming kategorik no kagat age bracket. But families, kastamot dita pasukin by families. Basta no addan itatangan kakabsat, automatic addamot ti pamilyanan. Di ba? Ngam digiti daduma, mabalingan ni nanang lat adda, awan nila kay na, may tugot na mat, digiti anak na. Ngam ti kamayatan na kakabsat, digiti churches tayo is comprised of families coming together, serving God, worshiping God, and helping the ministry. Oo. Iso nga, gapu iti dayta kakabsat, let us go into our homes. Kasi, no home ko na tayo, dagiti pagtaengan tayo. Okay? Dagiti uneg ti pagtaengan tayo. Kumusta tayo mo't kakabsat? Yan ti uneg ti pagtaengan. Hello? How are you in your home? Are you okay? Do you live in harmony? Are you in good terms? Nasamit mo't lang ti relasyon? Kumusta ti relasyon? Dagiti agasawa? Kumusta kayo kakabsat? Husbands and wives? Relasyon ti parents kadagiti children? How about children to their parents? So, dijay kakabsat, itin tayo kitaan itatan. But, tipagdilan tayo kakabsat, iso deti Exodus chapter 20 verse 12. Kasi, ti subject about iti home, adu kakabsat nga aspeto. Ngam, i-focus tayo lang iti maysa, nga aspeto iti unag ti pagtaengan. Deti Exodus 20 kakabsat. Exodus chapter 20, verse number 12. Kat basa kakabsat ti Ilocano. Dinggan nyo ha. Exodus chapter 20, verse 12. Dayawem ni Ama, ken ni Inab. Tapno umatidog dagiti aldaw mo iti daga, nga ti Apo a Diyos mo, it den naken ka. Honor, let us read together. Honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee. Ephesians chapter 6. Ephesians chapter 6, verses 1 to 3. Kat digiti anak tayo, dapat may kabesa da dating a verse. As long as they can pronounce words, because children can easily memorize, dapat as early as soon as makapagsaon kakabsat, may kapakabesa tayo dati Ephesians 6, 1 to 3. Okay? Kunana, basahan tayo iti English. Children, obey your parents in the Lord, for this is right.
Honor thy father and mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. O Ilocano, anak, agtulnog kayo, kadagiti dadakkelyo, gapo iti apo, tadaytoy isu tinalinteg. Dayawem ni amam, ken ni inam, nga isu ti umuna nga bilin, nga adda karina. What a blessing. Imuna abilin nga adda karina. Tapno na imbag ti banag mo, ken ti biyag mo, at idugto ti rabaw iti daga. Deta kakabsat, iti subject nga intayo adalan itang arabi. Katalo kakabsat, nga importante nga banag, ti intayo makita kadigidya nga verse. Kat kitaan nyo kakabsat, dinggan tayo nga nasayaat, imutagtakan tayo, isurat tayo, ngem anagan tayo. Anya iti, effect na kanya tayo. Okay? So, let's start. Kat makita kat, ado dagito yung single tayo, kat kasla, anamot, dito yung message tayo, pang parenting samot, dito yung kuha tayo. No single ka, preparation mo dito. No datayo kakabsat kat padak nga babasit pa iti anak na, akat napintas nga very timely nga mga gantay dito yan. Amen? So you listen, pay attention, kat anagam. Okay? Number 1, ngayon tayo kitaan kakabsat, kadeti nabasa tayo nga teksto, kita nyo honor thy father and thy mother. What is that? The precept. Number 1, the precept. Tika na sa unti precept kakabsat, rule. Rule. Isot dapat masurot kakabsat nga paglintagan. Hangasika iti mang-justify DJ hammo pa ng surot kadeta kakabsat nga precept. Rule of behavior. So, this is how you are supposed to behave in the home. Hello? Da kayo nga anak. This is how you are supposed to behave in the home. What is your behavior in the home? Honor thy father and mother. Obey your parents in the Lord. 6 things kakabsat. Kada ito yung precept, uno rule in the home. Okay? 6 things. Letter A, love your parents. Love your parents. Isurat tayo dito kakabsat. Kat no kayat yung i-print yun to, ikabilyo pa iti frame, tapno isut agbalin. Nga guideline, dagiti anak tayo, ti uneg ti pagtaengan. Nga isut surutan da kakabsat. Okay? So, children, love your parents. Tigay na sa deta love, Ilocano, mahalin mo kuna na Tagalog, ayatem. Ayatem. Ay kat, awan perpekto nga naganak. Nga masapol nga sursuruam nga ayaten, dagiti naganak mo. Kasano pa nang ipakita tayo nga ayaten tayo, dagiti naganak tayo? How do we show that we love our parents? Colossians 3:20. The Bible says, Colossians chapter 3, verse number 20. Okay? Kita nyo kakabsat, ha? Anak, agtulnog kayo, kadagiti naganak kada kayo. Okay? Eket, no dadumang aming kakabsat, gapo kadagiti panaki gaygayem. Tunukwan, dagiti anak, mapukaw dan kakabsat, dijay, puso dang agtulnog tinaganak. Okay? Anak ko na, anak agtulnog kayo kadagiti naganak kada kayo, ti amin abanbanag. In all things. Tadaytoy, makaayayo unay iti apo. You see? Love your parents by obeying your parents. Letter B, related mo lang kadeti number 1. Obey your parents. Let us obey our parents. Habang nga ubing kapay, mabaling nga adupay ti samuan mo ti panagbiag. What do? Obey your parents. Why?
it is right. Ta isukat, usto. Oh. What is right? Among ti pa nagbiag kat simple lang eh. Right and wrong la deda. Oh. Tapa nag-exam, ure ka sa karigat ta question, ta answer tayo, right and wrong la deda. No right, akat puntos mo. No wrong, awang puntos mo. Right and wrong lang. The Bible says it is right. So, by all means, kakabsat, kas anak, masapol nga dito yung bilin iti apo, precept. This is the precept of God. What do? Obey your parents. For this is right. Kita nyo kakabsat, nuubing kapay, kat hamo-ammo nga aramidon jay right, dakkel ti possibility na anak ko, nga habang nga dumakkel ka, hamunto ammo nga pilyon ti right, you will always make the wrong choices in life. Because they jay immuna, listen na, very carefully, they jay immuna kan kang runaan nga precept, nga dapat iso iti na i-training nga aramidem, which is to obey your parents, kat nag-struggle ka, hamo na aramid di jay. So there is a big tendency that you will make more wrong choices and decisions in the future. So obeying your parents is a foundational, amo yun foundational? Pundasyon. Kasano nga pundasyon? When ata, DJ ko natin apo nga, this is right ko na isut usto, kat early in your childhood, listen, habang nga ubing kapelang, foundation to always do what is right. Di kat uray lumakay, bumaro, bumalasang kanto, nairuwam king ka, DJ panangaramid mo ti usto, example ka DJ, iso di pa nagtulnog mo tinaganak mo. At di pa nagtulnog tinaganak kat right, meaning to say, there is an option to disobey. Ngam kas anak, every time you obey, valid decision DJ eh. Di ngamin. No, ading bagatin na ganak mo, you have an option to disobey. Tama ba ako? So as a child, every time nga day baganan ng kantatang mo, agpampanunot ka. Day titikayat ko, nga maan, ag-disobey ak no kaking kwanan. No, ag-obey ak. Dijay nga training, na pintas nga foundation iti early childhood, that you always choose to do what is right. Ano dijay? To obey your parents. May ikatlo, kada ito yung rule of behavior. Ana't makita tayo dito eh. Respect your parents. Respect your parents. Oh, raemem, dayawem kunana. What does it mean to respect your parents? Kinantay di Proverbs 1:8. Proverbs chapter 1, verse 8. Okay? Anak ko, denggem ti panursuro ni amam, ket saan ka nga sumyasi ti linteg ni nanang mo. You see? So, bali DJ saan mo nga panangikan kano, wano panangikaskaso, digijay bagbagatin naganak mo, is a sign of disrespect. Awan value na, king ka, digijay pamagbagatin naganak. Awan value na. So, you do not respect them. That's what it means. Oh. Kita? Yung kuna nagat dinggam ti pamagbaga. Iso nga once nga agsauti tatang amom. Usto di ko na ni Pastor Dennis idi Monday night. A single lesson from a wise man is better than 1 year of study. Ni Pastor Jun tinang ibagadeta, hindi ka kapsat. That came from Pastor Jun. Oo. Kunana, a single advice or single lesson from a wise man is better than 1 year of study. Una, at ano mapang kaagbasa, puro technical aspect ti maadal mo, yan ta pagbasaam. Science, puro technical. English, the principles of grammar. Filipino, grammar mo lat Filipino. History, awam mo ti mako nakakabsat nga kas na di pa nag-advise ka dagiti true to life nga wisdom.
Isong ano ni tatang mo, kat aday bagbaga na king ka, barok, dapat kastoy. Agat uray kas na pa nagritnam, nalaling ka, agat dinggam tata, respect nga rod. Ti may isa nga kitaan tayo iday, respect their experience. Respect their experience. You have not gone in life ahead of them. Hamungan na una ni Suda pa nagbiag, imun una da nga amangam da tayo. No child has gone through life ahead of his parents. None. Siguro in studies, yes. At nakapag-college ka, na nakapag-college ni tatang mo. Ang amte ko na akong, deta, studies mo yan ta pa nagbasam ka technical nga aspeto deta. But when you talk about practical, moral, nga digito'y kat importante nga ingredients ti panagbiag ti may sa nga tao, respect the experience of your parents. At ang nagnaan na detang ka, kasla ko mapanagasawa, nagnata, naganak tayo di tayo. So ano ko na ninanang mo, apo anak ko na ko, ubing ka pelang, kat saan ka kadpelang, again, entertain iti agar-aral. Dinggum di jay, respect. Why? Because the experience na nagnaka di jay ang kakabsat nga dalan, nagnaanan. Amen? Oh. So, anak, listen very carefully. Listen to your parents. Respect your parents. Respect their experience. Respect their position as parents. Oh, diya ka mo no, danaganak ka na kaibagan nga, alag sinukatan sikat na nanganta sakti anak ko na. Mabaling nga sometimes, sino ka da kayot na nga nakaibagat kasta ti anak nan. It happens A Chinese man traveled in America for 6 months. Dati ka no may isang nga injik. Napan nag-tour di Amerika, 6 months ka no. Kat idi ko ang kakabsat, dinamag da isuna. Do you like the US, kunana? Oh yes. So anamot ti naka-impressam ti Amerika. What impressed you most about America? He answered, the way parents obey their children. Baliktad mo tang, di kita'y mo't naganagan kakabsat, ti sumursurot, kada kita'y anak da. Because di kita'y nga anak, master of manipulation. Oh. See? Disobedience at home will lead to disobedience in the school and disrespect for authority. Actually, ti panag-obey kan panagrespetar, ti siyasin numan, mangrugi nga masursuro ti uneg ti pagtaengan. That kind of training begins in the home. Ti panag-obey kan panag-respect, iti siyasin numan. Be it in the school or even in the church, it all start in the home. Children should be taught and even forced to obey their parents if necessary. Hambang kakabsat, aglalalo no babasit, dapat mapuwersang agtulnog. Haan nga maayayong agtulnog, dagiti babasit o ubing. Dapat no kailangan na mapuwersa, makita yun to no madamdama, dahito biblical precept, maipanggap ka dahito nga banag. We cannot begin too early to teach this important lesson. Hamo mabaling nga ibaga nga itong makaawatan. Haan. Ason nga ti ubing kakabsat kat maawatan ng tiket na nga sawon ti baot. Dahil makita yun to amin madamdama ka dito yung lesson tayo. So listen very carefully. Respect your parents. So, kas may isa nga anak ngagdingding ita. Anak kakabsat, kumusta't grade mo ka dito nga precept ti apo? Ha? Kumusta't grade mo? Dito you love your parents, obey your parents, respect your parents. Amuyo gayam, iti custom de giti Hudyo. Ha? No rebelde di anak kakabsat, amoy't aramidin da, alanda di ubing, mapanda itid kadigiti elders nga lalaki. Ijay community, kat ibagada, dito nga anak mi, nasukir, nasubag, hami maiturong. Katamuyot aramidon da, the Old Testament, batun da nga tiruan deti ubing aging nga matay. Amoy no apay, takayat da nga putulen, tisang nga nasayaat, nga lahi, nga tumaod kakabsat, iti pagilyan iti Israel. Oh. They will cut off bad breed of children because they want to raise a good nation.
God wants them to be a great nation. So they need to cut this bad breed. Awan na pintas ti breeding na. Oh. Kat itangaming kakabsat, times have changed. Kat kaslang, siyempre, nagrigat mo ti agdil ti ubing. Kan kadagiti ag teenager. Makita tayo amin as we move on. May the Lord deal with you, kakabsat. Kadeti nga banag itata. Letter D, defend your parents. Defend your parents. Oh. Dependaram. Hanga sika iti, kasmay sa nga anak, hanga datayo kakabsat ti umuna nga mang dadaal. Uno mang pardaya kadagiti naganak tayo. Defend your parents. Proteheram ida kadagiti chismis. Amen? Ekat no anak ka mangag mga chismisan da ni tatang mo, uno ni nanang mo, agat agsao ka mo ta. No. Tatang ko di jay. Defend your parents. Letter E, thank your parents. When was the last time, when was the last time nga nagyaman ka kininanang kang tatang mo? Tuno Domingo kakabsat, Father's Day. Sino kada kayo iti si bibiyag pa iti father na? Father's Day tuno Domingo kakabsat. Agad di ka lang makaayurnong sang kabasitan nga amount. Uray man pa'y kaskasano lang ni tatang mo, tatang mo latte. Kat aramidem, kasi testimonyo ma Kristiyano. Oh, Father's Day, kat gritam tumutuno Sunday. Happy Father's Day. Happy Father's Day in advance. Oh. Say it with a gift. Hanata, Happy Father's Day, kung nanan tumunla kanya kata Father Ahmad, I'm just kidding. Okay? Father's Day. Kat dito yung Father's Day, kat naaramid, tapnon, maging aware tayo that just for one day, every day kadwa tayo, digiti naganak tayo, but just for a day, exceptionally, every day we appreciate our parents, but just for one day. Day jemot kakabsat nga may express tayo, ayat tayo, iti father tayo. We do that every day, of course. But thank your parents. Amuurayin kakabsat nga, ag-thank you ka tunod, da jay kabaongan. Ano Ilocano kabaong? Lungon. Awana na kakabsat. Tatahang thank you, ti adungan anos mo kung kunamaana na. Dapat itata si bibiyag pa ya. At tamarik na mo tiragsak. Agat amom, sa balit rik na tinaganak, no tay anak kat agyamang nga, detehang nga gaputa, dakayat na. No di ka talaga nga, out of nothing, he just want to thank his father. Oh, hanggang dete, tatang Happy Father's Day, thank you ti ayat po. Kung nani tatang mo, anaman kahit mo sa uwanan, anamanan, ti kuamaw. Kapay sabsabali dete, kuam itangaal daw. Haana, unaam ni tatang maun, kunam king kuana, tatang, amok nga naliing nga dumawat king kangam ita, awan daw dawatag nga pulos, agyaman lang. Just thank you. Oh. Di lang. Amen? Akit, nagsaya atang gagabsat. Oh, will you greet your fathers on Sunday? Amen? Oh. Siyempre, umuna ti amatay di langit, tunog kararag tayo ton Sunday, gyaman tayo. Then, you talk to your father. Happy Father's Day. Letter F, pray for your parents. Pray for your parents. Mano ka datay nga anak ti mangikarkararag tinaganak na. Literally. Oh, amom deta kakabsat no ikarkararag mo, pay so unuhan. Haman. You might be raising your hand. Amuti apo no talaga ikarkararag mo is the everyday uno saan. Oh. Ngam dapat ikararag mo everyday. Kararag mo ni papang mo. Basta tibigatan. Kunam apo, ikararag ko apo ni nanang kat ni agmalmalaman na nakita-kita kat apo, sa nga bonton nga sa nga terba talabaan na apo. Ikam kat ti salon at kirid pigsana gan anos na apong aglaba. Itatang mapanagubra ita. Sa laknibam apo, ti panaki-expose na iti tattao tahang ka di mag-akaran ti COVID-19. Iliklik mo apo iti dakes, tapno saan nga mayadayo isunag ang kaapo.
Kat maidal, ikamti wisdom nga mangidaulo kada kami. Di jay tinapindas nga ikararag bukin ni tatang mo. Apo, ikamti wisdom ni tatang nga mangidaulo kada kami, Apo. Nang nangruna kanya, kada kay nga teenagers, listen, you need the counsel of your parents in your decisions in life. You remember that. Basam ta Proverbs kakabsat, at data aming counsel, father and mother. You need the counsel of your parents kadeta nga aspeto. So if you are a growing up teenager, kat bumalasang ka, agkarara kagat kunam, Apo, I have a lot of decisions to make in life. Panagbasa, panagasawa, kanda dumapay. Kat Apo, iyuman ko kadagiti parents ko, sapay ta ikam idati wisdom nga mangisuro kada kami. Pray for your parents. Okay? Amen? Oh, number 2 nga makita tayo kadeti na adal tayo dito kakabsat. Ano dyan mo una? The precept. Number 2 nga adalan tayo kakabsat, the parents, dagiti naganak. The parents. Alright? The parents naganak. Oh. Honor thy father and thy mother. Nanang kentatang. So, talo nga ba nagkakabsat? Timakita tayo mo at kadagiti parents. Admonition also for parents. Letter A, provision by parents. Provision by parents. Dagiti naganak kakabsat. Agad ikarkararag tayo, ta isuda iti inaldaw nga mapanagtrabaho tapno ma-provide dagiti kasapsapulan tayo. 1 Timothy 5:8. Amen? Oh. Kaya't ko ti agyaman ka, digiti naganak ko, ti inda pa ng taripato kada kami. Ayama, data ni mama na eh. Oh. Ha? Kat, gasam no ninanang kinitatang mo kakabsat, kat maigatangan na ka, dapat ma-appreciate mo amin, di kita nga babasita bambanang. Oh. Amen? Oh, agasam no kaspagarigan, ingatangan na kagat, pa-thank you eh, ti kuang. Amen? Oh. Provision by parents. 1 Peter 5:8. Anak ko na dyan. But if any, provide not for his own, and especially for those of his own house, yet denied the faith and is worse than an infidel. Oh. Isong amo kong kuna, nakong ungot mo't, digiti naganak ko, handak sa ayatin. Ay, kapsat. Listen very carefully. Hangko mamapan, nagubran nga itay buwis na tabiyag na, tapno lang ma-provide na iti kasapulam no han nakay ayatan. Di nga men? Agasam taba pa nagubra ni tatang mo. Numalpas ni nanang mo, pati iso, magubra mo, tapno lang manayunan iti resources. Tahanda kayat nga da kayo mabaybayan. Kat I want us to see this aspect kakabsat tapno ma-appreciate. Dagiti anak, ma-appreciate tayo. Dagito'y nga bambanag. The duty of parents is to provide. That's not an easy duty. To provide for food. Talag, panunod tilutungan ng kakabsat. Talag, panunod tilutungan. Anamang pamigat tayo. Anamang pangaldawan. Oh, kasla kung makadakay dito kakabsat, nagrabi kayon, amen? Anamang pangrabi tayo. See? To provide for clothing. Amen? Nay. Good, praise God. Oh. Bahit bala di kita bado yung kakabsat. Amen? Ano pa? Shelter. Saan nga nalaka? Deta nga duty. Oh. They don't do that out of duty. They do that out of love. Awan pa nakita ka, nagandak ka aramidan na kakabsat. Deta nga out of duty ka, lati mapilpilitan na gubra para ti anak na. Haan eh. No, di ka talaga nga gapo ti ayat na kang ka. Napipiya nga iso, basbasit ka na, no kumasikakat, magustom unay tilong ganisa, gudwaan na pa, di baginan, itad naging kan. Kastat na ganak, di ngamin parents, kat kastakam no ko ano, dadumat, ni kirkit gusto na talong ganisa, makatalo makaupat ka, kabsat kat, paunay kan. Sagdudwakam ko malatalong gani sa upat kam nga mga siyak ni mami na, ni Kirk, ni Katring kat 8 nga long gani sa kakabsat.
kat mayat ti panagdak na may ti appetite na. Ti kat kayat na kakabsatan kat upatalong ganisa. Kat alagat be amlat na nasagay sa kamlat agan meses sa doon tumot kini Catherine. Kastat naganak. We don't do that out of duty. We do it because we love. We care. Kat kasan na kayat ko nga makita yu deta nga aspeto tapno mas nga makwadji pusom nga apo. Pintas man di message ni pastor pero may nga kas lang nagpintas ti pa naka-appreciate ko ti efforts dagiti naganak ko ita. Amo nagpepeso kakabsat. Kasta ti naganak. Han parents? Deta kat maibagak ka da kayon kasi idi siyak ti hanapay parent hang ko maibagat kastahan ko amo deta kakabsat. Maibagat ngam it's not coming from an experience. Tata maibagak ka da kayo kasi experience ko ne young parent ta ke. Oh, there are times kakabsat nga talaga makulitan ka ti ubing. Pero after that kakabsat agsublilat ta jerik nam di anak mo talaga ta sa bale. You see that? Oh. So nga ikarkararagyo, digiti naganak kat agyaman kayo. No kaabay yu ida. Thank you man. Thank you ha. Oh, no kaabay yo. Thank you pa ha. Thank you. Tatang, thank you. Thank you kay nga thank you kakabsat. Oh, taditay amot biyag. Oh, dadapelat sidong yu kat maiparik na yu mo ti panagyaman yu agat naiparik na dati adu nga ayat daging ka ti panang patanor daging kagat iparik na mo ta panagayat mo. Letter B kakabsat, practices of parents. Ana iti dapat nga aramiden ti naganak, kadagiti anak, malaksid kadeti pa nag-provide. O ana ti i-practice, anat practices. Uno, ubraan ti naganak ti anak. Number 1, teach. Kas naganak, may palagip kada tayo kakabsat. Nga dagiti anak tayo, isuro tayo ida. Taamuyo everyday. Dagiti anak tayo, mapanagbasa, online uno modular, social media, nakad-ado, ti mangiturturong ken mangkarkargat pampanunot da. Isu nga dapat adamangeg da kada tayo nga panangisuro. Sabali lang met, nga mangeg da kada tayo kakabsat, daytay aggapo kada tayo, nga mangisuro kada kwada. Hantay man nga, amo nga isuro ida kakabsat, digiti subject na, tano da dumagat nalipatan tay pa yan. Amuyo pelat square root kakabsat, square lang kan root ah. Gamantay amo ta square root ah. Listen, hantay man kabailan, limitado man iti knowledge tayo, nga mangisuro kadakwada, kadigiti technical aspect iti subject da, ngam dagiti practical nga aspect ti panagbiag. Mangaganda dapat kada tayo. Amo manak ko, dapat kastoy nga mindeta, kastoy kat kastoy. Kat ti panangisuro kakabsat, sanga nalaka. Teach manners, respect, and fear of God. Isuro tayo kadakwada ti usto nga estilo. Amo manak ko, dapat kastoy nga mindeta, i-explain tayo no mabalbaling. Kat amo man aming nga anak ita kakabsat, kat alisto nga makapick up iti prinsipyo. At dadigiti anak ka kasapulan nga i-explain mo tapno maawatan na nga talaga kakabsat. Teach manners, respect, and fear of God. Kat part iti panangisuro kat iso ta encouragement. Di makuna nga positive reinforcement. Positive, madamdama, intay to ka, di correction. Ngamahan nga puro correction lata kakabsat. Dapat at the positive reinforcement ti anak. Oh, detan tupay aso kakabsat. Matrain mo ta aso, positive reinforcement. Kung nadangarod kat, no nakakita ka iti behave nga aso, congratulate them di master na. Kasi good trainer iso na. Oh, so ti pakpakita na kat iti ugali, digiti anak tayo, manners kan behavior kan conduct da, reflection tayo nga naganak. Iso nga i-explain tayo mo't ka, digiti anak tayo no kwa, anak ko, dinggam nga men. Deti pa nang isuro king kala, kaslata pa naglaba anak ko, dinggam, kasto iti usto nga pa naglaba. Kasi no, mayad adayukan to, kathamu amot istilo pa naglaba, reflection ko nga na nga tadyak, di ka man lain suro ti usto nga pa naglaba. Kasto iti pa naginaw. Di kita kakabsat praktika na bambana.
Kat idi high school kakabsat, kat permi nga ring-ringot ni mama. High school ako, grade 6 sa ide, grade 6. Ring-ringot ni mama. Ag high school akton man ay, sursurman na kaglaban na. Kung kunakan mama ide. At kayat ko kakabsat ti makasurusuro. O, naladawa ka nakasurusuro ka, di kita nga banag. Isungan isuro naging ka. Kastiti panaginaw anak ko, hanakastarong deta. Hamukong ko na nga, anseram pela ta 1,000 divided by 33 Hamukong ko na, ta deta kakabsat kat hana maalala tilin na ingan ti mat deta, no di kat practical experience, kita nga bambana. Anak ko, kastoy ti panagdalaws. Hello? Kastoy ti panagdalos anak ko. Hangko kayat anak ko, nga no adakan to iti agdorm ka, no may kamkamang kanto, no kwa iti sa balik, kasla hamo man lang nasursuhan ka man lang sursuhan nagdalos, kasto iti agdalos. No agwalis ka, agat iyakar mo deta, anat na agad na detan. Ay iti gamit ti balay, parniture. Oh, kasto iti agpunas. Hello? Dakay dita live stream. Hello? Facebook. Hello? Oh, see that? Respect and fear of God. But how do you do that? May isa, DJ ko positive reinforcement. O, kas pagrigan. No naginaw, di ubing. Kat napamuinangot. Oh, wow! Kasta ati aginaw. Kita di ubing no dito no next nga aginaw. Dayjay kakabsat agbali na standard at panaginaw. Al-alis to nga makasurusuro ti tao ti positive reinforcement. Al-alis to kakabsat. Wow, nagling ka nga nagwalisan anak ko. Very good. Oh, sigurado kakabsat, tandaanan na dijay. Praises. Hamo paspas sa blogan iso na ta, no ma-DJ no brana, kat hamo praise na na. Kaya nasa DJ lang makitam nga right, di pa nang obrana. Praise him. Be quick to notice the good things they have done and praise it. Because isut mang boost kadakwada. That's one way to teach. Positive reinforcement. May ikadwa kakabsat nga duty ti parents. Practice. Train. Train. Amen? Oh. Egat Proverbs 22:6. Anak ko na nata Biblia. Train up a child in the way he should go. Oh. You see? And when he is old, he will not depart from it. Irwam mo di ubing. Ting pagpakita ng kakabsat, datayo nga ububing ti anak na kakabsat. Data, masapol nga talaga nga ikantay ti atensyon digiti babasit nga ubing. Kasi no barong kakabsat, narigat mo nga iyakar di panunot na, narigat mo nga balyaran nga korihiren di madigan niya na. Narigatan. Train up a child. Tiket na nga sawan kabsat, kasla DJ istorya ni Pastor John, itakan no pipias ide. Kat nakakita iti rabong nga adda iti nai parabaw, DJ ba? Naiparabaw kanya na nga pako. Amuyot pako tinwang. Oh. Yok, detay sangol. Kat kuna na tata, apay deta pagsukugan, DJ. Pagsukugan, kuna na barok. Deta pagsukugan, suruten tarabong. Katuno matangkananan, uray unnatan ni Hokhogan. Hanna maunnatan kakabsat tanatangkananan. So datay nga naganak, adda ka datayo, nga mangpurma iti pagsukugan, nga suruten digiti anak tayo kakabsat, iti uneg ti pagtaengan tayo. Ket adu nga aspeto deta, nga iset tayo nga pagsukugan, nga isutsuruten da. Example, tibigat, haan nga mga no hanga nagdevotion. Deta kakabsat, napinda sa pagsukugan, haan nga mangan, no haan nga nagdevotion. So nga no makaring digiti ubingan. Kagdevotionan, di jelata kakabsat, binikat, kagdevotionan. Kagdevotionan. No makitak ni Kirk at mangmanganan, nagdevotion kan? Yes, Daddy. Si Kakatrin, nagdevotion kan? Yes, Daddy.
di kita kakabsat nga habit, masapol nga masurot di kita nga pagalagadan ti uneg. There must be a rule in the home. Pagsukugan kakabsat. Tapnohan nagbaling nga kinayang kayat di kiti anak. There must be a ulmaan. Amen. Ulmaan, di jay tiket na sawang pagsukugan. Surutan da di jay. You see? Oh. Kasla kumano agawid. Agawid, kakabsat nga gapo iti eskwela. Oh. Ket ti kanan nga bagat naganak ket kwa. Pauna yan, kung ano ka ti nanang maun. Para pi, dutaklat ta, di kiti bagyo kada kwa, kasi lata ni mama kada kami di ka. Kat sometimes, di kiti ubing may kastata, aglalalo no lalaki to ubing kat. Malabsan na di kiti kay ayam na tangagawid, tuno, wagat ipag ko na nalatatabag na, no yan at yan na. Ijay mo tapantalon na, mapamangalat dete short ang kakabsat, gota din na, paun serbi na, di kiti nagbambano, ganina nang nga kinupkupinan. Oh. Intuno ko ang kakabsat, agungot ni nanangan. Dapat lang agungot. Kasi rule di jay At the right nga pagipanan tibag. At the right place nga pagipanan timurang. Hanakasta ti right nga panagalat bado. Inaldaw kakabsat nga tiraam de natakitam. Intuno agawid kat ibaba na tibag na. Ay hanggayam, adagayam right place. Aging gana kakabsat nga isuntot sistema nan. Dayjay ti makuna nga molde. Ulmaan. Amen? Oh. You see? Kat amoy ti may sa kapintasan nga training kakabsat kat a good example will have an impact on them. Good example. Positive influence. Oh. You see? Number 3. May katlo kakabsat. Temper. Another temper. Ephesians 6:4. Fathers, provoke not your children to wrath. Never punish in anger. Meaning, our children must understand why we are chastening them. Never punish in anger. Oh. Idi na minsan sa nga raal daw di jay. Kat inungtan minikert. Agsuiya muna mo tagsuin. Muna agsuiya ito yan kapsat. Baro ito anak main. Kat idi ko ang kakabsat, kinasarita me, ni-explain ko king kwa na. Amo manak ko, no apeng ibagbagami deta, kasi we love you and we care for you. Isipin mo, no kastat ugalim nga dumakal, i-take advantage ni Satanas tabiyag mo. Oh, hindi ma-realize na kakabsat, sorry mami, kung na nagsangitan, ag-sorry kan mami na, at na-realize na apeng nga inungtan me. In-explain me kakabsat. Oh, bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Tano na awatan ta ubing kakabsat. Datayo nagubing tayo. At dadadigiti santay malipatan nga panang disiplina at naganak kada tayo. Nga nagbaling nga turning point tayo digijay. Kat ditay lang amo nga digijay nga sumagmamano. Nga panang explain tayo kadigiti anak tayo. Turning point tibiyag da digijay nga panang disiplina kakabsat. Practices of parents. Amen? Oh. Now, ituloy tayo ito. Kakabsat. Tuloy tayo ito naman minsan. Kat nakapimpinda si Adupay dito. Adupay. Narigat kakabsat ka la buffet dito. Iha mo magulpe. Numabalingkat kilaban ng masubyanan. Okay? Talagang aglobat. Mayatan. Oh. So anat na adal tayo ita kakabsat. The precept, rule of behavior. Anati, rule ti apo ti unag ti pagtayangan kadagiti anak. Honor thy father and mother. Children, obey your parents in the Lord. Love your parents, obey your parents, respect your parents, defend your parents, thank your parents, pray for your parents. Amom, no sinurot mo dito, iti ko nakitay, foundational. Kasi every time nga masangun tinaganak mo, you have a choice to honor them or dishonor them. But because you are mindful, that is sa utiapo, and you choose to honor them, they take a foundational habit that you will always choose to do what is right for the rest of your life. Kasi ubing ka pelang, di kakaiso nga precept na i-exercise mo nga aramidan ti usto. No mampay, you had an option to disobey. But you chose to obey your parents. That's the point. May kadwa kakabsat to parents, provision by parents. Kat na-appreciate tayo kakabsat ti efforts dagiti naganak tayo hanggang nga nalaka.
Lalo kada kay nga pada nga nataenganan, professionals. Okay? Letter B, practices of parents. So, datayo nga mabatit ti anak na. May, teach. Okay? Ikantay ti time na dito. Train. Temper. Okay? Kat nagmayat ka kabsat. Ti apo ti madaydayaw. Kat agdumog tayo, every head be bowed. Every eye be closed before Pastor June is going to pray for us. I would like to ask several questions as a point of our invitation right now. Kat irugik man ka nagiti anak. Oh, kada tayo nga anak. Ana tinarealize mo kada ito yung mensahe iti apo ita. Oh, ma-realize mo kadi nga kasmaysa nga anak tunod dumakkel ka kat adu digiti desisyon nga aramidem and it is only between right or wrong. Kat itataanak ka pa, there is only one precept of God. Honor thy father and mother, obey your parents. There are times nga mas pilim ti ag-disobey, right? There are times you choose to disobey. Will you acknowledge that, mga anak? May mga times na you chose not to honor your parents. Oh, I think it's about time that you would say sorry to them about that. Sorry, mama. Sorry, papa. Would you promise that to God tonight? Okay? And will you promise to God, Lord kunam, help me. Ket siyak te anak nga medyo narigat, basit nga kuano dadong mga apo, anak nga makasaan king ka, ta detoy sa apo, ket isut pagbiagak detoy. So help me to honor and obey my parents. Is that your prayer tonight? Dagiti anak, amen? Okay. Kadatay nga naganak. Will you pray that we will teach our children? Surwan ta ida. Nohan ta isuro ida. Sa balintot mangisuro kadakwadan. Kathanan na pintas. Train and temper. May we request Pastor June to pray for all of us tonight. Kararag tayo kakabsat. Dear Heavenly Father, thank you so much for the message. Empadala mo ti adipen mo apo nang nangruna deti kararag mi ti pagtaengan mi. Agbalin ko mga natibker deti pagtaengan mi apo nga kaspasat ti sosyudad ken iti church. Ket no kayat mi apo nga agbalin nga nasaya at ti pagtaengan adda iti linteg nga masapul asuruton mi nga kasko na iti Biblia. Honor thy father and thy mother. So kada kami nga anak masursuro mi dito yung nga rule nga ayatin mi kumad dagiti naganak kada kami apo. Ti panagayat mi kadakwadahan nga nasuwang ken nagsara no di ket Amen. ipakita mi ti panagayat mi apo. Babaan ti panagtulnog kadagiti balikas nga makayat na nga pag-aramiden mi. Tulungan na kami apo nga kakas may isang anak nga managtulnog kadagiti naganak, obey your parents in the Lord for this is right. We need to respect them. Apo Diyos. Amen. Anyaman, dagiti kasasaad mi, respetaran mi, dagiti naganak kada kami. Agsipod ta ididaan nga tulag, timaysa nga nasuwang nga anak, kat mapapatay. Tahan na kayat apo, dagito nga nasyon, dagiti tumanor nga haan nga naimbag nga anak. Numampay hami aramidan deta kadagito'y apo. Nasken nga maibaga kadagiti anak apo ti panang respetar da kadagiti naganak. Dependaran da dagiti naganak da in their weaknesses. Thank them for everything that they have done and pray for them. Thank you, Lord, for our parents who had raised us up. They provided provision. Umampay narigat iti panagbiag. Uno awan dagiti daduma kasapulan na po, ikarkarigatan da apo. Amen. Nga lipatan dagiti bagbagida tapno mai-provide da lang ti kasapulan mi kan dagiti pagkawos mi kan ti pagtaengan. Apo Dios kas naganak, tulungan na kami nga mangisuro ti agpagiso nga manners kanang nangrona ti panagbutengken ka apo. When, apo. To train them by showing them a good example. Kastamot apo Diyos, iti panangungot kadakwada no kasapulan in a nice way. Amen. Positive result. Yes, Lord. Alangarod apo, ituloy na kami aywanan. Thank you Lord, ta dagiti nga pamalagip kada kami. Tapno agbalin nga natibker, dagiti pagtengan mi apo. Ti relasyon, sagtunggal may sa ama, inna, ken anak,
Tulungan na kami nga balin nga natibker dagiti relasyon mi Apo. Nang nangro na Apo ti panagkaykaysa nga panang surot ti pagayatan ti amami nga nainlangitan, ti Diyos nga nainlangitan. Continue to guide, bless us, and preserve us, Lord, as a church, dagiti amin nga beneficyaran, dagiti nga gimong, ipamudye puso ken panunot da Apo, ti panagyaman ken ka, taadda dagiti pagtangan da Apo, ama ken inna, Amen. nga mangilala kadakwada, Yes, Lord. ken mangsalaknib kadakwada. Tulungan na kam nga ro da Apo nga agkaykaysa, managkarkararag, nga agbalin ko maapo, digiti pamilyaming ehemplo, Yes, nang Lord. nangro nati panagserbikan ka. Continue to bless our senior pastor and family and children, sa laknibam kan aywana mi da Apo, kat bantayan na kami for the rest of the night. Thank you for your faithfulness. In Jesus' name, amen.